But also, whoever's leaking these letters, I don't know who's leaking them. You're not helping Samoa because you're giving it to an organization, Samoa Observer, that's just focused on division and clicks. So I don't know, they maybe stop sending letters to the Observer. Send it to the right people, get it in front of the right ears. Lea taua mahana. Ele umalava lau campaign le melea. Ua tatau i le malo o ngā wha muka umaloa pe kulou if not kukuli ma whaakea. Tangata HRPP whaangukulua lea kou ke ngā lulue lava o mai lea so. Yes, e tau te sila fia autou. It is so unfair in the world. It is so unfair. O le ki ngā inga o isi ka ngaka ngai sa moa kakai mo kwhea koi. E ki ngā inga e vote mo oukou. Mo le kako whainga malo. Ai uma enga. Le foila ako whaakukua ngai ka ngaka ngai fafu. Ai ko ke kau fia o ngosai pea ma ko o ngosai wale mea lewa mai se o ngosai lea malea. O le kele lea o le ngoko sia kako wami. O le kele lea o le kaulea ngai inga. A lea la ko alea wa o le po. E avea mpala. Vai sia kako wa mio ke uko ko apaka mai ka ngaka ye ko ke ngau ko so songia ai ko ke apaka mai wo fa nga ngisi ale ya to vai sia kako wa mio ko o mai kai mio popo nga ai ko ke o mai wo fo impa ko ka ngaka yang ki nga inga ka waro fa ka silva leila nga wo fa le ai liki ko ke kau fiu ai su e po le an me anga ko ke fa nga ru nga ka ngaka nga liki mai ko me ya o mama ko ka wa ko ingoa Oma. Ore me foi la kup. Ore kele fu ma keise sakanga against ya mako. Ma fai maior mako kau faleanga mar kau faleanga. Anga ka wo kia o ko oingoa foi nga ko silfia mai amakanga. Oingoanga o le van kan kiria ese. Ai ko ke ku ua lava ko kongu ko ke ku ua lava ko kongu. Who cares? E sili le kako wo e kau ke fea ngai mar feika vai fa mai lalu haya ia. Let's face that. Rather than kako facing or melia. That person's still there. That person's still there. That fa nguku lua is still there. That loko leanga is still there. Ma. E siri e kako mai face le new wins. E siri kako mai face le makangi fou. Ngai lo le uma e fo or ngai pa inga. O kaulangi ale ave senga o pai mala fai. Ai le mafainga ave ese. Se a hola e ngoi ya. Te kaua. Au fo inga I fa se nga I kako. Le nga nga firma ko fai la nga finga ia ko fa manga ku ai le maulea. Let's not be fool. Per kaua ia. A wo le ngoi ma le ngoi e ngoi. Vai la sia kako wa mio ke uka ko fia ko vangoa ai ko wa ko corrupt ko mo ko kanga ka corrupt nga wa ko because that's what the Bible said. Let's not be fooled. E mingo lo le corrupt ma le corrupt ele sia vangoa langa ole fa merkus ba ave fa merkus ba ia who are you e kango fa su e suil fa ngor nga mau ai sia kako me ke o kako ku vango ai uma engo ko walangu fa kasi ai makanga ka ya ale ka ke fiu ka ku re ya ku me ole o ke lenga ngaro ko ngam ka upura langa pengo fa ya nga coffee lo fia me to lo si kenge I've got nothing personal ka ngaka hana le ya taua God knows this I have no personal but when fia me appointed le CEO le kengelea and it happens to be ole twin sister ole former attorney general le ngaru sul malo oh my good boy o ingango ko fa pe ha really ama kwa le make sense o ye ko inga me fa pe le la wa ya ku fia me ai ka sangi ko renew ma ko ka kopele renewing o kon kala ke kankangi le la wa ru ya eva solo mai ai ko o ko ngu inga ka fa pe não quero fa cosa se kulenga da fo ye kele ale au CEO la lafi e o fo ye ko ru ri mongia whatever to know Sharon a ko o se kinge kinga le kulo lava a tonu lo tamali anga ele mo kele no but I'm sorry o ele si wo ko ngalu ese mai nga
Why? E whawhewhenga mai mau kupe re malo e kokongi ei o ro ko luar ngō mera kasi o ke e malo. E le kausu e angi wha mau maunga fo inga le e le kausu e angi wha mau maunga a mea ongi mea o riki mai a oi. E wha malo roi o e le atu. Ua lava mea ro ko luar e whai. Ua lava mea ro ko luar e whai. Waka kauenga ua koe mai mauangi kupe taxpayers. E kokongi ei oi. No, e le se falta o e le mea nga. The same thing la koi ia malo ave esela kari okula epa ale mafaila nga vesele ko ro limongi mai sale ka kaunga vesele ko ro le kari okula epa markope fa consistency le le fainga mea o nga ngofo file mulia ma ngofo le ka nga yo la ko mafofo ale o le akuro ave esela kari okula epa mai ale ngofo i ko ro limongi i makanga ruenga le official le fionga panemia a ole official le fere le ku ia ile kele o meu o faka o pika access computers. Yes, ale winga ngale le fakula kala kulo le ya tawa va ku fa fonga mesamo wa fia ia a ka ko mo fai ai ngar ka ko mai ia pa na me le ka ke faia every week correction correction, you know, fasa o le mea, fasa o mai le mea, fasa o mai le observer, fasa o mai. How long are we going to go about doing this? Ya nga. Ya nga le ka fakula kala. O ku pe alua nga, ku sa pe fa mai o ifo pay off con kala kele yuma. Do it. It's better avela nga kupenga alule so nga sesio nga rumanga imsesi nga luenga ai avakuris nga kalai ele mi ha fo i ai koi parengi nga kupe ya conclusion nga olem ka paka uki kele au I just have one more thing to say. It is very important. Yes. It is very important for us to care about this topic regarding the Central Bank of Samoa. It affects everything, the cost of living, the remittances that you get, the kupe lafo mai, the interest rates, that the rate of the tala, can be determined by the Central Bank of Samoa. All of this is so important. And the good thing about having government involved is if you have a complaint, you can take that to the minister who's in charge of your iku Malo and talk to them about it, and he can help fight for you in government. If the central bank is independent, you will go to their door and they will kick you out. They don't need to answer to you. So that is the great thing about having our government involved with the central bank and to have more access to these parts, because they can bring the concerns of the people so that you can have a better lifestyle, a more affordable lifestyle in your own country. Who is leaking all this information? Skama ikai mia le woku mai ai le fionga le lau le mali to langa palemia. Kai loa o makua kele ale me ole ungar kapenge ka me uma warliki. Mai le luas fulima ka usanga len ku mai ya kula epa. Mongia, and do you know what? It's not funny. Kulo wa fa fonga mai ar ka ko ku. Ele mali ele le. Ele le me ole lewa. Peila nga ole lewa ai. Ma pe ia observer ma isi o la kongi se vai ngai ko ngai ku ngai or officer se vai ngai ko ngai ku ngai ngar ko fur kasi kangaka ko su fiere ku ngai le ia ave ese le o kangaka ile o kau kala se vai ngai ku ngai nga ku ila epa mali mongim fonkoi male media ko kasi ai wa makua ikele ai kai mi a ko or malo please explain. It's so annoying and frustrating. Ai la sanga alewa ya fa pe ngi ko inga me fa pe. Ya. La sanga alewa ya ngi ko inga me fa pe ngi. Mai fe kala li mongi nga fai lunga la fa karunga ma itile ki pisoro meka. Wa umma nga fai la ukala lua fe markasi.
E uma pa inga ia fast, ele uma whamasingonga. And they are so consistent in doing that. Ai sei ku o le o kau kingo ku le fiafiri ngai sa mo. O lai makua I consistent sa le saur kau faleanga. O lai makua se kia le HRPP la ko anga vale. Ke e faleanga, whamasingonga, ke e faleanga whamasingonga. Ale vai le ngo ir cases le fai. Ai ua mafua umangi ko inga mea. Waka kaunga kiria uma ese kangaka. O ai lava kangaka ngai ko kisira fia. E mau ke reo ngoka ua kua lai sira fia. O le fesiri o ke fia fesiri a unua hana mali a taua. Mali mamalu o tatua tunu. Ua le haingi kako whaiwhailonga ngi kaimi. Nga o le paua le o kangaka whaiwhailonga. Nga o le paua ai o tangata le HRPP kako ka ua. O kangaka le HRPP e le o kelen kangaka le fasti ko kongo whainga maro le iai kaimi ngai. Mo. Nga paua kangaka le fast le keli. Nga o ministers, associate ministers, nga o kapingeka. O kangaka uma ia whaururu em kangaruenga now, if not 100% or 99.9, they are all HRPP employees. Now, does the fast have their own people to trust? No. A ngai fiu ngai kangaka e apalaiak. Pauar mele iai se I whai lea, se I uma lelei kong kalake se uma. E o sia kako ua miu. E nganga ka whaiak. Langa o le kau ke kuku whaakasi le mau e kasi. O le me fo ia ua mau o le avangoa, whai loa. A ua mau o le avangoa, whai. E le se vaenga whaapengi a meo o wha a ming. Le ai o le mea konguanga sa whai kuila epa o le wha a ming le mea nga. Ai o le whasiri. E iliko lo am ese o se kangaka e against le whainga malo. Ese se. E le ai makuasa oa. If you're not with us, you're against us. A le mawhainga e wha mawai, a o lea ke whai mea valea ma e lafi sak, kuri. Kuri ane kui ngifo ma I pau kulou whafonga la tunu. E le se mea la fuanga miri a fua makau wha pele. E ngaka ya o kongkaka mamai. O le fesiri. Le angoa e ele ave taxi e siria ku ngapoko ya oi. Ai langa bole fa ngale PhD o le ave taxi. Ma ave pasi. Le anga o ngai ko ke ngofo inga ma ko leo a ko finga ngi. E au ngoa mare haia o kanga kasa o ya ko fa maung. Aranga. CEO le mfat levan ka ngar wese. Kuno leva. Kanga ngai ngofo mare fakwo ku epa. E fiwa fo ila au le mali toa e kau fa wiki kanga ngai kulo inga ia liuli walo maia. Wa makua poison fa solo ako. Yes. Kama ia kalie mai. Ai o kokongu ngai makuanga o stui, papa stui. Pauanga. Wanga asiaka. O menge I pera la ka kulkuli mingiska, ka kulkuli sui mingiska, ka kulkuli palmia. O nga CEO. Yes. O le anga CEO. Ela inka kulkuli ya makali fo ngai mingiska, le foka wa ku ka suma singa. Ola ko fia ka ko. Ola ko ka kula I mai e kali menge. A fa lo solo mo la ko file mo ma fa langa mingiska, fa langa palmia e ku se longa la vai e mera ku fai kusi e se mele vai ma ko ngi fa fo vai ni menga ku pumenga ole meta te fai atu lenga ole ka ke aru ole foi ka mo fai le me ol paro ka ku fafo ole tau mo fai na ia ole tau te tala no fa tanga ta fafo mata tau tala no atu ia ita tau lenga ongi usila e kolua kausanga e ke making ai por kiki swinga. Ei hana. Yeah. Yes. Kolua kausanga. Nga uma kolua kausanga nga palafu me va vai koi. Uma vai mele ui. Le wa ngai ki ko national re kai yo le Yes. Yes. Le wa ngai ki ko national. Le wa fia ka penga nga le leipa, fia ka penga nga New Zealand first, le fia aisia. Wala nga tu me jaya le national ma le leipa. Ole fo uma ko ngai ko ila lo national asia over paraf. So ngare ko lua ka usanga yo mai ama ko le ku palangi ai ke le mamao papalangi ele o se miliongas ka ko populations.
A o New Zealand, e silia ma le 4 miliona le population o New Zealand. Ai ngā le koru a kausanga. E make sure e whai whakau nguu mai au porokiki i ala ko forfolanga ngā whai. Yes. Mai, ki ngā le makola ua o le whailonga langu o le act. Ma le national ma tulo. Pala ngai le ma whaia e Winston Peters se mea ko kasi ngā o ia le pae ingarangi. Ai ko ke lo o kou sa mua le whaafonga mai. Ngā o ngā pale mai au le national. Whai ngā marole alu ke mingi. Kipi ese le kako MPP. Ana, Ministry of Pacific People. Ki ngā le mako whamai, racist. Whailonga langu. E re ke ai paparangi. Am I right? Yes, that actually ties in perfectly with our next article and you're absolutely right. If you come into government, you have the right to kind of influence the way public servants should conduct themselves and the types of public servants you want under your government. And this next article is Act's plan to change the public service. So this is David Seymour. So he's come through with some new initiatives that he wants to start. It may not be, you may not agree with it, but along the same lines, when a government comes in, they have their set of rules, their set of lines of the types of public servants that they want to have. So this is David Seymour's one that he's proposing if he comes into Parliament next term. Elections is this year. He's going to hire based on merit. So ACT says that government jobs shouldn't be going to, because of the color of your skin or because of your background. It should be based on your skills. They want to remove the good employer section. They want requirements about fair employment and equal opportunities and recognizing the employment needs of groups, including Māori, women, and disabled people. And ACT argues many of these basic protections are already covered by other laws. No government-funded cultural or spiritual practices at work. See? But what I'm saying is, when you come into government, you have the authority to do these things, which is what Asiata was on about earlier. Whether you're Pacific and you don't agree with it, that's why we vote. He also said he wanted to remove unnecessary cultural requirements from jobs. I know Asiata has a lot of other ceremonies funded by the government. No, I don't know if it's funded by the government, but he wants to remove funding, all those kinds of things, and possibly a bigger public service act rewrite. He wants to rewrite how public servants conduct themselves. So I guess just heading into this supports what you're saying, Asiata, in regards to... Yes, you're right. Yeah. No, you're absolutely right, Hana. Okay, if we agree, yeah, they nano for yet. Oka senge ia kungu umaronga populations. Oka songa kamau ainga ele fa kusa isi oka ko kama ia kungu. Ai vai samo, eli makausanga e kau fa ka kiki ainga I me kau fa. New Zealand. Male ko rua kausanga le ato. Tolu ato sanga le la foirenga. Whether we like it or not, ngā mai al government of the day, o le ale mea siriaku, mo le whakaungu inga o lako fufuanga, o le mea ngā mai a, ola le au kiria ese o le au CEOs ma. Tele matanga ruenga ngā kipi ese whala kiki, e ke le a vaenga e mawhai ngā whai ia koe ngā mea. E nāna uwhai atu, ona o lea lava aso uma, la lau le fai news pepelo le observer, fai news pepelo. But o ai le liki mai e mea le observer. E liki mai I kokongo ka ngaka le fai ngaruenga le Malo. Le liki mai ai. Le a le fofo le ko inga mea whapea. Wa kaunga fai se fofo a manganga o ngofo whangi le akungu. Wa levan kaunga fai se fofo I ko inga mea whapea. Lua warning. Written warning korilo. Ale te fai atu. Ole kulanga ngā whai ngō fie. You can get fired instantly in New Zealand if you're a whistleblower. That's it. So if you leak government, that's an instant fire. Ale le no fai atu. Tato vai America whai ngā Donald Trump. Whea ngā Attorney General Blondie voi le kuku so mai kua. Out. Fatura utala nga ailoa ka maloa faile me ele va pe sa uma kwa fire polea e ali si va henga u fa se e ai sui mai de si ko inga ka o te fai atu pe ale a taua mahana a fai ole va henga le tau fa pole le malo o nga fa pe o kupe ma me uma o fe siri lo ma fofa e kau ke fa pole ngi ngai se la wa fe alu ka ngaka
ai tātou te le wha pole pole I 4 milionga ianga mai mau I malai wa alele ki a vea. Le wafu le risaki koa. O fiangi polo keki ke keli. Ua mai mau wainga mau milionga ai anga kufa mai makako o siriak. Ai winga le leo te whai atuai. Ai o kope e maali lie fo I loko ka ngaka whai saufanga. E maali lie fo I ka ngaka. Mai fia langa ilenga o kaka whai saufanga le contributed ka mau a ingo Samoa. Ama ko le la fo kope Samoa remittances ma kulanga I kulisi ma me whapenga. Whai kau fia se la waf milionga le atou. Yeah. So or ka ko nga ruanga e fia fo I ka ngaka ye le ye kupe ye aki ya Samoa. Pe avaya. Ua makua ku kuli ese le au eli au no mana au loko leanga mana au kau fa leanga de malo. Ava. Ai lese mela aku di fu pe fa pe ola fa me sa. Ai a fa ola o ma fa maungia. O tangata nei le la ua ia fufu nga umar malo mana wiso plowa le ka ua. Sole. He ua levan kau nga fa hingi fufu nga ngi ko nga kau. Aka ko ke ngai po ai kau nga ye kopio kusinge. Ai kopio kusinge minska. Ia e kau kere whaika ko whapea whai miska a whai insu miska e le whai fo ai o lo te pāmiringi e lo ia waranga kau kopi lo ia kus whapengi o kera kua ia la kasi ngei mea le inga liki la observa so o kanga o lo ia e nā tonu ala uta vatu a tau vai forlanga i whai mai e la vatu la utala vakula ukala lea and I'm sorry if I have to kind of mention some of the names. La walu ko koru le makua sau wa ele nga ole aluinga la utala ele nga ole oppositions fo le faukua a ole sau ole makua ka ufale anga le yai la nga yo a fo I me fa lo to fale nei au kilani le ya tau I me ya faukua I me ya e kaukala mai ngu ko rimongi e kaukala mai ei fonko e kaukala mai la vanga ia now o walu la ia ke sa ili la nga wa urkang ka sa ili su e la unga ruenga fa media o ai possibility e o ngoliki ai e o ai me fa lo ko fale ale fonfo fokua fainga mai fo os kulos ka mo savea o ma ko we o isi kai fongo le ai ai vai ngi fainga le fai me li mongi marava o walu lo ke visiti well, okay, okay. Who are and you know could be the possible kangaka ye avea ma leanga o kilo ngai o kilangi. O le official konsula le mau ke aku so o ma fai fongo ma me uma. O konsula le fionga ya fe mata. A o ai lai komisinga o whakawainga. Le atau. Apete. O le uso kulowa, o le uso fongo koe. Now, o te o whai atu, mamala ukala le uke whaiak. O ai la se si o le a mako mawhau ia, o le a vea le la ungo mako Samoa. O e tau mo mai le atu. O le iai le uso, o le sui kai o le kuangai. O ia le Trade Commission sa mako ngai ngusila. A o longa ofisa. E au ka fo ofisa ole konsula I mako o inga fo ile fai fongo mako fongo fokua o inga fo ile yai lailo u mako finga fai ma me run net fongo fokua ngi ala nga le ngo fai se ka ke kaure aru e mai se microscope ka ke kau kilo ile pongi sama vai se sniper ka usu e mai po ai ka ye le liki o ai lai fai nga ruenga official par mi Samoa or ko ru limong ai la ha ko ru nga le o ke fai ku o le ai ka ngaka o le ngei lava e liki ai maliki akuai e le yangi kala le lei ave ngai kaka se po lea malea e mamma fare koko le vai e atua e mamma fare koko le vai po le are fai mai le langa ile so o le uso le langa ile ya malea e mamma fare koko le vai e blood is thicker than water e ya le kai me ave ia kala e ia kai me la wori ia wala malea nga o fa penga my opinion so o foi la mela kupu me Samoa yeah
I think the public service, for a long time, they were the most privileged demographic in Samoa. The most highest paid people for years on end was the public servants of Samoa. The pay, to be working in that position. So they've been comfortable, these people, for a long time, sitting there, and attitudes start to breed throughout time where they feel entitled, that they can act and speak a certain way. So I think a solution would be to either take them all out. Someone in the chat said in America, it's normal to bring in administrations and to just bring your own people in. Or, I don't know, education, workshops, how to be a public servant, how to serve the public. Hana, alo te whai atu, lea taua mahana. E kasi ale mea e le mawhainga coachinga. O lo wha maungi. You can coach knowledge, talents. You can teach and develop. Pa e kasi lava le mea e le mawhainga o e se silanga o ngā kula ma le mea o kangaka. O lo le wha maungi. E rea o ringu weske. E lea o ringu weske, e le se qualification. College. Ai o le maua e fo i o lo poko. O le kele fo i ngā o me kokia. E o ngō o a i mea lea o ngā ma mea leanga ma mea iliko. E au i ai. O le whai ke ngā o ngā mea o le makua kupu kele o le akamai.